علیکم گلین چارو کو گجدارو کان ہر کو جائیں ارندو دمگائیں وشو جوڑو سلامت پاتے ہیں وشیان جمر شمی سرا ساہے دو ساچا باتا گلین چارو گجدارو کان میں رنگین دابا ماں پدا مرچی وتی چینل چورے توار تو کا یک نوکی نوارے نوکی ویڈیو شکلا ارتا او سیاڑی کتا ماں مرچی گب جنی وتی نوارے سرا بلے ویڈیو شروع کنگا ساری اگر شما میں چینل سرا نوکت تگیں گرا میں چینل لائک شیئر سبسکرائب کنگا دلا مبریں او اے نوار ویڈیو سرایک لائکی علمہ بجنی پرچہ کے یقین لائکی شمارہ چنبی ولی مارا سکی ملائن دل وڈی رسی بیائیں بندات کنے وطی مرچی گیں ای ویڈیو نوارا میں نوار چوئے وڑائیں کہ استاد عارف بلوچ کہ آیا وطی البم نمبر 6 یعنی کہ آیا تو گشت کنے آیا محفلی پروگرام کیا آیا البم نمبر 6 نام داتگا او آ مسکت پروگرام یہ کہ استاد عارف بلوچا جتگا آشنگو تالان کتگا وشمل پروڈکشنا تو بیائیں گب جنی کہ آئیے شاعر کجام بیتگا شاعر کجام بیتگا شاعریں کہ ملا شاہ جوا مادات ملا شاہ جوا مادات شاعر بوتا عارف بلوچ جتا عارف بلوچا شاعر بوتا محمد خان بزنجو دیگه شعر دل مائی خان تو پا چاہنا دل مائی خان تو پا چاہنا شاعر بوتا غلام حسین شوا جتا استاد عارف بلوچا کاغذ نوکے ونت وانورا شاعر بوتا منظور بسمل جتا استاد عارف بلوچا دیگه شعر جنک ہو رواب گوں منا چنگو رباب گونا منا جتا گشتہ استاد عارف بلوچا شاعر بوتا مبارک حاضی دیگه شعر اللہ منی سالوں بکتا بلند کان گشتہ استاد عارف بلوچا شاعر بوتا گیدی سالوں دیگه شعر ہو کو سرلی ماہر جنک ہو کو سری ماہن جنک گشتہ استاد عارف بلوچا وہ شاعر بوتا رحمت اللہ شواز دیگه شعر ندر باد تاں گل نیندت سنگار گشتہ استاد شاہجہان داودی اور شاعر بوتا محمد خان بدن جو گلین چار کو در کو ہے وڈش نوار چار کو واسطہ میں چینل چورے توار لائک شیئر سبسکرائب کنگا دلا مبریں او امید کنا شما مارا نا امید نہ کنے شت استاد عارف بلوچ کے ماں یہ فیدبم نمبر 6 سرا غبجت کے مسکتے پروگرام یہ استاد عارف آگوشتگت آج کو جائیں یار اندازم گائیں سلامت بات